Koliko krav? Pa 3 ali kaj? 2. Poskusno zapreti. Zaprita. Koliko? 3. 1. Jaz sem Varja. Jaz sem Katja. Luna. Blaž. Gašper. Zelo radi hodimo v escape roome. In rešujemo uganke. Danes bomo sami naredili eno sobo pobega. Zato, da bojo drugi testirali naše najtežje uganke. Pa to čisto zares. Pozorno gledajte. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Koliko je to? 5. Ja! Koliko je to? Ne, 3. Ta nas gleda lepše s to masko gor. Au! Zdaj še enkrat pokažem. Pi, vi, pi? Moraš biti pozorna na to, kaj jaz delam. Okay? Aja!